učinio i ja sam gore otišao. Tunel je tek bio otvoren. Ćerka je ostala, ona je već bila nešto razumnija, 15-16 godina imala. A ovaj mali od 13 godina nije bilo šansi da ostane iza mene. I on će uglavnom čitavo vrijeme sa mnom ići. Ja sam pošao, poveo sam njega sa sobom. Kad smo došli do tunela, onaj vojnik, tek je tunel otvoren bio. Tunel smo mi ranije prokopali. Naša ideja je prokopati tunel. Mi smo to kopali, prokopali tunel i o tunelu je bilo priče i nema ono što priča Rašić Zorlak. Jedanput sam vidio na televiziji da on priča o tome kako je on došao na tu ideju. To su najobičnije gluposti. Rašić Zorlak bio u Visokom. Nema sa tunelom nikakve veze. On je došao kada je tunel već bio pri kraju, već bio završen. No, to je. Neka mu služi njemu i onima koji ga guraju u tom smjeru, služi na čast. Kad sam došao u tunela, mi je mladić rekao, borac naš, rekao, gospodine načelniče, vi s tim cipelama ne možete u tunelu, moje voda, i dao mi je ribarske čizme. One ribarske čizme su skroz gore. Ja sam ušao sa malim sinom, kad sam ušao u taj tunel, voda je bila do iznad pojasa. S njim na leđima sam prošao kroz tunel. Dakle, prenio sam na leđima, prošao kroz tunel. Ostavio ga u Hrasnici u ovoj kući, jer on u Hasiju ima povjerenja, nije je prihvatio kao majku. Ja sam čitavu noć na Igmanu gore postavljao liniju odbrane. Našao gore je bilo potpuno sve razbijeno, gore su bili Vahid Karavelić, Zić Rusuljević. Potpuno je bilo sve razbijeno. Oni nisu znali čak da pokažu gdje je prednji kraj, nisu znali da pokažu gdje je linija odbrane. Jedinice koje su izašle iz Sarajeva, jedinice koje su došle iz centralne Bosne, četa 7. muslimanske i 7. krajiške, dio ove dvije jedinice iz Sarajeva i jedna jedinica od Adnana Solakovića, jedinice gore. Te jedinice smo rasporedili u toku noći, organizirali odbranu, ujutro su četnici krenuli nas napadnu. Naši borci su ih sasjekli tako da im više na pamet nije palo i gdje su tad linije uspostavljene, tu su i ostali. Ja sam se boravio tamo 2 dana sa sinom mojim malim 13 godina i morao sam se iz Bonjiga vratiti, iz Bonjiga i da umirim ćerku još, pošto je majka je poginula prije 20